Minisitiri w'ingabo w'Ubushinwa Wei Fenghe yatangaje ko igihugu cye kizarwana inkundura igihe cyose hazaba habayeho ibikorwa byo kuyomoraho Taiwan ifatwa nk'intara y'icyo gihugu. Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze iminsi mu ntambara y'amagambo bapfa Taiwan, agace Ubushinwa buvuga ko butegereje imirimo ya nyuma yo kwihuza bikaba igihugu kimwe. Amerika yo ishyigikiye ko Taiwan ibona ubwigenge ndetse yatangaje ko izakora ibishoboka byose ikayitabara mu gihe Ubushinwa bwaba buyiteye. Mu nama iri kubera Shangri-La Dialogue Security Summit, Minisitiri Wei Fenghe yavuze ko Ubushinwa buzarwana inkundura kugira ngo bugumane Taiwan. Ati tuzarwana ku kiguzi icyo ari cyo cyose, tuzarwana kugeza ku munota wa nyuma. Nta muntu n'umwe ugomba gusuzugura ubushobozi bw'ingabo z'Ubushinwa mu kurinda ubusugire bwabwo. Wei Fenghe yaburiye Amerika iyisaba guhagarika kwivanga muri politiki y'Ubushinwa. Umwuka mubi wazamutse nyuma y'uko indege z'igisirikare cy'Ubushinwa zikoze imyiyereko hafi ya Taiwan. Ibintu byarakaje Amerika. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.